Nila yor dia kan ka FIR mo na I Khun Shinrang chung ni victim angmut but ni la register ya ka case hapo ka ki kendon si spotlight si spot kendai si spot pra si spot sapo jong ka BNS de ni hadin ni la yor ini ni kam chong thai ni la ya ni la but ni la sedang menyuat menolong research ringkat bagi senang bagi BDP. But hakapor kumba arsitek lai biji ni ada information ba ini ikon jom ini ki armut iba dan kat prastam kerta ilawan pai senang Mawrok Porsohsat. Hadin bi ilawan pai kumneru I ong nila power buat ki officer jungi don tu uwe berang don tu spot ni apa backup show but ni lap ya iba I om bajing lejing toket ni lah bagi om bah ila alat ke keti jong ni we tau live partner jong I ma bekerteng Koldingstar Thongni belum arts snem kereta but ni akata kapor pengilak toket I om bah ilaj pet hakapor bah ni udang yotia hata ku ke Kthaw ti ka jing ka kumnu ki position ni kalong ba mas dan gani ka jingja ka kung ka statement jing itu I kena I balawan pa I ong ba hadian ba uni ba wa rai I layalam I sha wen ki Kthaw ka jang wi geshnam par marjan itu sha sele yo ken but hadian kata la pensyong ta but hakapor do yo tia uni nong accuse mo Koldingstar Thongni ini ini kong bakat snem kereta kun jom ini ki amu ki victim ila yolat dan pet but haga juk poru ila wanra but kedi snan ni kata kau ta ka white ka ulang ka wei ka daw mo ki on ka matchet ti kini ka matchet ka bala penengkam banda thombor ban attack ikini ki amut ki victim di bat harus por hadian kata din bila wan rai itu nak liang jongi nila seize yang ini ke weapon but bala produce the ini I kong bakat snem do ong bala syara au ni live partner jongi Koldingstar but hentai ya seize lengkap ru ke jington lang jong ke forensic team ke bala study yang kini ke PO but yarap ini kumnu bangin gather ya kini ki evidence no ki evidence ki balong tongkam ha balong crucial ba but kumta hajin bela depsis ni la pha mi iru ben le ya ki medical Nongstoiñ Civil Hospital dia ka medical report ka jong I ta I yang kumi mo bakat prasnam kata I om ba ka shudan ki minor scratches apo ka kejat Kibong itu jom I but yang mentah ki admit apo Civil Hospital Nongstoiñ nomor ki kwa ban observe ye I nomor bagadan ka low BP tu ye I dia mekian minta yang dan Shuh apo Civil Hospital dia kata kecingnya wajungi yau tahu Shinrang tahu accuse mo ubang nila identify Koldingstar Thongni nila identify yu nila persyang wi panwan ni penengkam ni sources ki VDP ki Brushnong but hakpor kumba prabaje ki don gini ki pulit ki jomni ki ba nila buk nang ban le ni ke kam ban wat yu mo ban wat yu nong le kam snew you accused person but hakpor kumba prabaje jong ka met ka ba live jong ka met jong ka live huai tarik ni nai ban nyu arja kun reu la yo ban bat yo ni na po Khlieh Ïew di hadian bin la yo ban na Khlieh Ïew ni la marla no ustanat ni la detain but ni la arrest you but hakijing toket ke joni ni la pa kubur ba ula le chete ke ye men mi mo but ula persang ru ban wa forceful entry apa ketika PO ma place of occurrence ti kata ke jingle ju ya nilalap ulu ongru bo la pom ya kaniki violate ma ban pelip ya lain apa jong kayen ti bagi kini nila
yo ki saki ki sebut bakaladon Shah ka jinji Shah hi kata ba lapom hi ki wires but ru bakadan ru ka sign bu ki dan hi forceful entry ka jingkang ti alor kini kila naga statement ka juru ngila la ban corroborate but ka ta ka jinglap chuni hapo ka ta ka jaka ka ba dan hi ka jingla comes ni ka place of occurrence but hadin kata ru ula om tu bau larun hapo yin but hadin kata tila dan kata jinja tu kakam but saya lam no ye ka kenapa syati ke jaka ka ba Khlieh Ïew kan ka ba hadin ka tu la la ban pen ti kani ka jingkam ju kalong jong Ïew tu nong le kam sni Koldingstar kalong tang hapo arsa tama limba ka jinja tre lam jong ki snom military snom lagi police jong ka Nongstoiñ PS ru ka jinja lam jong additional SP jong ki West Khasi Hills is ini ki special team jong special set kita kadang-kadang ru VDPC ni baru la la benda simkia lang benda hadap ni yok kem ni nong le kam sni ti kumban Shuh ban ru ni breu new accused person nu Koldingstar kalong ba ni la judan case tank tu ki jaka mo ki district but uni ula ya don tu kata kajing syong but ini kong bakat prasnam karata kunjung ni ki armut ki bala Shuh assault but ka kat kum kajing docket jungi kajing lap kajung tolong ba kini ki pa jungi kena kim so tanat real ki long oppose ya ni ka relationship kajung jungki no ula ya syong ni katu kan ni banai ndrei kila don katu kan ni pada tayo ei ba umju ukila syong separate no ki kham sha shu ni ka ba ki gon wan bani syong lang ti kat kum ka jinglap ka jing docket ki jung ni kan ni ka investigation haru kan ni report ni lap ba kani ka mo ka kiong ka kani ka motive no ka jing mu ka jing ko lomba balik de kani ka kam ko lomba udom ye kini ki kimi pa jung ni khnaru namar baki kim sha yo bo mi shong lang bat khun ki jung ki he ti halor ka yati usa lekban le kani ka kam uja shiteng men akpor begini ki armut ki nang ithia akpor subsisting RBG ye but lorong kamra bola strike iki ki la yo ki fatal injuries no ki Bah Elbin Kharbani no bagi Kong Seldaris Kharsyntiew berang dan mentah jing sumar to negrims mo ti kani ketika kat kum jing toket ni hadu mentah ni dang ni la yo ni la establish ki ki saki ki sebut but ni dan tu evidence bagi new ba Koldingstar Thongni ba snem kerta ting uhi accuse bala le ya ni kam but ke investigation ke jongi kadang ya chakmat ki seizures ki bani la le baro na ka PO na ketia ke bala yo bensis ke tu weapon ke penangkaman Pyniap ni Bah Elbin Kharbani ben thombor ye Kong Seldaris Kharsyntiew kani ka weapon ni happen pa forensic examination but borok ki evidence ki bangila collect di sabti ni pa ki forensic lab panle ya ka examination but hading gitu sa and continue show ka investigation pat ka jongi ti kani kalong hadu ke bangila yo adu mentah but ya uli ubrio pementang yang sa forward de siapa court produce you court but in sa pandu police custody